page 122 et 123 ka Tafsir al Quran de Surah 5. Wa idha sami'u sibenani ma unzila koko jippina ila rasuli faade ne laado hino jange tara ya ayunam gite mabbe den tafidu hino yuppa min ad-dami immorde gomdi mimma arafu immorde ko bendi ko min al-haqqi immorde gonga kan yaquluna bi rabbana jomi amen amanna men gomdini faktuna windudu men ma shahidina wonde seede tibe ben wonde ko agoto wonde Muhammad ko ne laado hino je e mabbe wonno Najashi won Abdoullaye ibn Salam wa malana kon hebata men la nu'minu de men ronkata gomdinde billahi Allah wama ja'ana ko arime min al-haqqi morde gonga e kadi wana tuma meden tanjini an yudkhilana de nadata men rabbuna jomi amen ka aljanna ma al-qawmi salihin wondude yimbe mojjobben kon hadata men dum ala fa asabahumullahu Allah on yobiri be bima qalbu sabko be woli kon jannatin aljannaji tajri hinu ila min tahti asengole majalan haru candi khalidina ko be luttintebe fi ha der ton wa dhalika dun do jazaa'ul muhsinin woni joddi moƴƴimɓe golle ɓen walladina ɓen kafaru yedduɓe wa kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayya men ɗe ulaika ɓen ɗon ashabul jahimun yimɓe jahim ɓen ya ayyuhalladina amanu kono yokum ɗimɓe la tuharrimu wa harmin tayyibati laaɓuɗi ma ahallallahu lakum ɗinɗi Allah daginani on wala ta'tadu wa ton jaggutu inna allaha andeno Allah la yuhibbu yiɗa almu'tadina jaggitoɓe ɓen wa kulu nyame kadi mimma razaqakum Allah morde kon ko Allah arsike on halalan harako dagi dum tayyiban labudun dum wattaqullahu la Allah hulon Allah alladhi on antum mutata on bi imudum mu'minuna hidum gumdinimo la yu'akhidukum Allah on nangitirta on billahi bewre fi aymanikum ka wondoje mon ko goddo majjata tum wondo rende fuuto mo haraw ebbindanaki walakin skon yu'akhidukum on nangitirai on non bima aqattum al aymana den wondoje de fibudon tewi don pas wondu don e hore on hawja on feta on hangaka on falja te odon pas hudo don fibon hudande den hudo don den don si tawi konde fenande anden don Allah nangitiray on fa kafaratu kafara mayren ko no warroto on Allah mojjinti non ba problème mara solution ala haray mo hudike tawi ko fenande hudi ito amu haray ko nyammingol asharati masakina miskin habe sappo min awsat immorde hakkunde jumma to imuna kon ko nyammin ton ahalikum be ngure monde masalan kenengo anyamina be ngure bade nyiri e tew kenengo kada nyamina be ngure bande futti awa wadanabe be nyammintebe do wadanabe hakkunde jundum doni nyiri e mafe simple sawati tew haray ella aw kiswatum ma holtingolbe ko wete holtingolbe siko gorko ko jonnugol mo concongol wawata juludude mudum kaftani simple no wawa yonde sa takki ko fune e tuba awadi ko buri labede sa takkale gorko no way bornade ko kaftani tun julde makko den sella amma sonnajo la budda jilbabu yottido haka leydi e tiggare parce que kanko den andi o julata hore makko no yaltidi julde den jette kankadi sawatani mo wudiri ley awtaari rogabati marin dingol dande sida mari maccudo rindinamo faman lam yajid kala on mo hebali fasiyamu ko yo horu thalathati ayamin balletati dalika ko dum do kafaratu aymani ko woni kafara wondoje modon den ida halaftum so wondi on yani wahfazu rene aymanakum e wondoje mon den kadhalika ko non yubayyinu Allahu lakum alla banginiran tam ayati ayaje makko den la'allakum hino gasano tashkuruna yattayne maji makko din ya ayyuhalladhina kunu yabe amanu gomdimbe innamal khamru andeno bere wal maisiru e carte kala tombola wal ansabu e pete sanamuka be hirsayno don sanamu wal azlam e koko be ndarirta koroy ka kaaba do woni kala ndaro hande tobbugol ramuli foti ko kede foti ko katime reji sun dum do foko sobudu ko nyiddu dum pottite min amali shaytan ko jiyaadu e golle shaytane musibbe julbe fajitani bo pottite dum la'allakum nagasanon to fali wona malno yete ko odo aya woni aya tatabo on jippagol fi harmingol bere odo aya non harmini tongi hirsi ha mai inna ma yuridu shaytan ande ko shaytane faala
an yoqi akonde o liɓata baynakum hakkunde moɗon al adawata ngaygu wal bagda e konnago fil khamri ka beere wal maysire ka carte wa yasuddakum e fi kadi o sakko an dhikrillah e ga jantagol inde Allah nde wa anis salati e ga julde nde fa hal antum muntahuna taw si on haɗitoto sayyidina Umar en e sahabaɓe fof ɓe ni intahayna rabbana joomi amen min haɗitike wa atiullah ɗofte Allah wa atiu rasula ɗoftoɗon e laaɗon wahdaru reno ɗon moƴƴa wota on yan e ko Allah haɗi kon fa in tawallaytum son hucciti on salike fa'alamu ande annama ala rasulina wonde do ko fawine laaɗo amen on albalah ko yottingol almubinu ɓangina laysa ala alladhina wonali no fawi ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli kadi golleli moƴƴi wonali no fawi ɓe junahun bakkatu fima taimu e nder fi ko ɓe ñamuno kon ida mattagaw si ɓe huuli Allah wa amanu ɓe gomɗini wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi thumma attagaw refti ɓe huuli wa amanu ɓe gomɗini thumma attagaw refti ɓe huuli Allah wa ahsanu ɓe moƴƴini wallahu Allah yuhibbul muhsinin himo yiɗi moƴƴuɓe moƴƴinoɓe ɓe ya ayyuhalladhina konoye ɓe amanu gomɗinɓe la yabluwannakumullah wallahi Allah jarriburay on bi shay'in piiji min aswadi immorde mbarudi si tawi ɗon horminani hajju ndarugol si on jarbay jaggi ton waño tana lu tawa on hendoray mbarudi ndin aydi kom juuɗe mon ɗen wari ma hukum e labboji mon ɗin hara a luuboray mbal tuggordu ma ɗum hakke ko Allah ɗeltata ɗe ha ɗe ɓatto on onon hormini ɓen ko waɗirta ɗum liya'lama Allah ko fiyo Allah andu man yakhafuhu ko boni ko hulatama bil ghaibi ka wirni man etada kala jaggutuɗo wari mbarudi ba'da dhalika ɓaw ɗum falahu hara hinoɗen ma adabul letalimun musude kala jaggutuɗo kan yawti keri sari Allah ɗin waɗi ko Allah harmini kon acci ko Allah dagini kon ko woni ko fanda ya ayyuhalladhina kono ɓe amanu gomɗinɓe la taqtulu sayda watan waru dey mbarudi wa antum ta'lamun hurumun hiɗon hormini wa man qatalahu kala warɗo mbarodi minkum e moɗo mutaammidan e hoore teware pas har himo horminani hajjuma umra fajza'un joddi kon ko wari ɗon mithlu ma qatala ko yeri ko wari ko net minan na'ami morde ka nemorade siko jawre o wari ko dargol dammilu yerondiray ngel e jawre nde siko gellal o felli ko dargol gertogal yerondiray ngal e gellal ngal o felli ngal ɗum itte jonne miskina ɓe ñaama ko ɗum woni kaffara o Qur'an wi yahkumu bihi ko ñaawata ɗum kadi dawa adilin ko joomiraɗo nunɗal min ko min morde moɗon mo toñata warɗo on inna yoɓinamo dammil ɓurgil janɗude jawre nde o wari nden mo waɗantamo kadi faver ndara dammum ɓurkum fanɗude jawre nde o wari nden ko yerindirowo ko nunɗuɗo hadiyan ɗum kadi ko neldari baligal kabati hewtinoytendi ka suudu kaaba aw kafaratu ma ɗum on tigi waɗa kafara to amu masakina ñammingol miskinaɓe aw adulu dhalika ma sottorgol ñammingol miskinaɓe ɓen siyaman korka liyaduga ko ɗum ɗo waɗira ko fi o meeɗo tekka wa bala amrihi bonɗum fiyake makko ɗen ɗo noon Qur'an haalanali en inni tun yo horu wo laali ko balɗe jelo horata ma yo ñammi wo laali ko jelo o ñamminta explication on nodday ka numéro ji téléphone mi expliquana on bere kom faami kon e mum ko balɗe jelu horete ko horu gongol ma ko miskinaɓe jelo ñamminte ko ñammingol ngol 628 60 53 09 631 même numéro 657 même numéro afallah Allah no yafiki amma salafa gay kala ko feƴƴuno kon waman aada kala ruttitiɗo kala jaggotuɗo non fo yantakimullah